Bia Kamal ka Noor Online TV channel. Tikon ka jo mi bikon lingwa same. Jo bana ling rekan chito gre which ko lang ka kweren pai kwany wudi chwal ke General Justice Nial Batwang. Agen Commissioner sha kwany la Commissioner Ulang County me che kweren nyam she wuch gwa se dane che korme je to je kam January kana jang ten chwal ke SSPDF job kon ko lingwa same dara gwa en wodi run palping ke liengde ka ta dana che to je ta che to je gwa same jen ban lingo no en walle gor jen wode kon jo me de kon lingo gwa ka jo mo cha kwen gwa same sha wenene en kwera pai kwany la Commissioner of Ulang County General Justice Nial Batwang wajen chaje de nak kam Nasir jana wa chaje nyurika agwa me jala ka torbiyele ka kene dinika no jen kare wich ka Ulang na ku kala waka Nasir town wa kan chaga nyurika ka chanka ngwan ka runwang ka jenen ka Ulang kan ka Nasir town ka jomo cha kwen gwasame chala do nene Nasir Commissioner Batwang che jomo che jelat en wonene jeni chane ka dangro cha ka much ka bot ne ro ka jan la secure gane ka dangro cha mu ka bot ka jene ka bot palpal ka jodanen shelat ka jogwasame mugor kono do kono ko ling ka do bodanen che to ka jan kamudo dien chalat gwasame nyok jene ne Gerald Batwang jeni en rek toga ka ta badak karunwang ala 8 am toga kam wuje chal ka witut kana torbar no jeni gwamete ke distant ki peng motot ke te kilometer tot ka Nasir town jeni chinate to chigane pa da dwop chigane nyurika chi commissioner nial che jomo che jalat no jeni kon jene no wone ka Nasir town en wale no ke ta badak chwane chu nyurika kam witut kana torbar village queen ne tin konde nyor kaneka ajane te konen chane nyurika shika civilian ken ke denye ajane cha ne ka dangro ti la security guard keje cha ka mu ka bot no ajane cha ne nyurika kene to chine yit ka shukan ga shu bar kan mu ka bot dino tele kariek kan ka liu teke jodan chalat ajana kon tinta gorne ka ne tin content chane nyuru ka dino kane ka jak anyo kuine gwada dan bukatin jana kuine gwada dan bukatin je jo mo te jakwen ajana entama security force ke liu jatin gor ka ne tin content chane nyuru ka jana entama to kon tam tele ne ri shelat ngo e kane kan chine nyuru ka mo kan ya spela yo jalat ka kan jejen bor kana jalat gwa jo me jen jo dan le roda mo we kon lat ko rodien are wichin binemi of course there kul tedi che lar no jen kujenetin kontin pet turbile kange jen o gwa dan tetin cha jogo no jin cha jogor no ngeje jen o nor waya miki jejen bor shikana lana ga gwa se dan do mo nyalwe dam bi ngaje no shabugwa mene dialo content ko kina content take care wichin winemi kane di sha kam lere won en go tieda rodun en gwa de dong baran jiktino ne ko shikana jigno la jele kan ka torbel kan it content la jang jen ka Nasir buka ka ulang jena ka ulang wo kan Nasir no molo kana jiglo duo mi jel kan jalora bang no tel ram pet ka ngai kon mdan le roda ka tin boko bure be enono so me le roda gwa same gwa dan tiketin kaka she saf she gwa me dong de tin ko ngai kan go anytime da tikrik to kaka but ko kan chicken dier gwit kan wo tiken ko lini tiken ga de bam ni kan rogan dial chicken dier tin jan ta dan tikeke enono ka jo shalim gwa same tare ko mdan shi ke to go je na me dar gwa ano de yana ling ka jo da en sheben keje bana ngaje gwano kume dunkir ma yadit no shamal che jogor gon je no banwari be kanak
ki banwar ba ko kwot ko rodian jen menen yena man ta man kwara man chal ke nial ni nial ba twang general justice nial ba twang commissioner of Lan County kan nunga ke bom cha ka nung ka luar jen dan di na ngaja na mo te ram nung ka luar ka ke duno nung ka ke ka bom ko bi ka nuhari bi ken ka ben George Quentin kona tegatin ko lar kan no en ramimo mila gan nuar ga mwet gwan tarin ngai kon jal kon lat ko rodien chikara mwet mi jal ka mach ki mi dong gang road mi gang nuari chikana gore which chang bi mal bi tin bo chabu to gono bi ngwan bi ko re which bon man dini kana gwan dini ko chikan gat ken chikan ga gor ajen dan le road na mona anyok man dien man bi angach ka jan gwaz man tama la ku ma sa Sudan don bo kuin kwar be jalat ke 2026 de jangai kon diala en 2026 mo te ga don wan bar lat ke ja 2026 by election ka kuma dung South Sudan anyok 2026 by election ka kuma dung Uganda ti diala ti bu goro den lat ke ja rona kela mon te ka me cha kulu to panetin kon tin la ji Uganda lat ken no ne yen ne te kon tin la South Sudanese tin tere wiki Uganda tin changla refugees and winemi chala do tandien shigorien moy ka ID ne lo bi ke kuma wuto ma chal ka me musaben be kana lo ka queen ko mi queen jaben de musaben dara kwa dara pa jenen yena montama take a lot of information it a lot karodian to go liang along kon kuma kir mi yadi kana kuma musaben shigorien linga go apan ano be kan shikar to be kan kala be kan queen kwar be kan lat ba musaben ba jalwak anetin kontila South Sudanese ka nyok ba wude shal ka me kir mi yadi ba jalwak bon aji Uganda so right now be take a kurum di long but wok take a jomo cha kula da netin kontila Uganda ne ajo kan South Sudanese no ler ne yere ga me ler ne ler no ramuro da matnere ring ne ko ditini chebo gwa kaye ko antama tine kor ke wude shal ka me musabeni naga ne ko gone yo wone ya amo yen wo vote ke bia chon kel ke yen it kondila South Sudanese chebo gwa kaye jo me mi chalot by the way chawi dangra ken chicken kalar chicken jokono dene jokono nana rodun chicken it kondila South Sudanese chicken kal jok chicken it kondila Rwanda chicken ge jok ban wo nana rodun ke kumada ke siasa manana tekane ki tin kon lat ko rodin re doaren ko ngai kon mana la rodo anyok kuma dung Kenya ngai kon no te ko koran tama ko dan ter kana ken ke ne kon la civilian changa je no ko jo tung ne kor jo me paiwo karal gwade chiral jo tokten me chinete kon la police ni shikana mimo mi blogger ke ne kon la let ke channel li dong era mangai ke chikana nak lora bang na mo shakur mdi che no kam ne kon la civilian ke police ne re Nairobi amanta moral mo jaten murai kona de yente kan murung ngai ke jeni kon intere Nairobi no ngum la roda